Pemirsa pengarga bawi ring peternak mewali tedun. Pinih anyar keuningin 13 kantos sialiker tali akilo. Harga inucap munggah ring sor harga break even point BEP antuk sasur tali rupiah akilo. Anggen prebio bibit miwah pakan kantos sayaga keadol. Sile tunggal peternak bawi ring Desa Baru Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan Iketut Gede Jaya Ade Mausang risampun nani nincap tikang dasa siki tali akilo dawak petang rahina ungkuran pengarga bawi ring peternak muali tedun munggah ring sor arga BEP. Puniki memargi sangkaning kewentenan bawi siap potong ring Bali kauningin dahat akeh produksi nyani. Napi malih akeh peternak kerakyatan sani ngadol produksi ring pasar lokal sau peternak kemitraan sani sujatin nyani nenten dados kaadol irike. Punika mawinan populasi bawi dahat makwe nenten side nyaihang sareng serapan pasar lokal. Dan narkayang pengarga bawi sani munggah ring sor BEP side memargi kantos awar sepungkuran yening pemerintah nenten side digelis ngicen penampen. Silih tunggil parilaksana tugas sani side kemargiang inggih punika tata niaga perdagangan babi ring tingkat lokal mangde kabecikang antuk nyayubin peternak rakyatan tur nenten mamocol. Ring sajoning nes prebeo produksi dani taler ngirangin kewentenan bawi ring kandang. Bangkung sanes sadurung nyani 16 ukud raw mangkin wantas lai ukud. Punika taler ring populasi bawi penggemukan sanes sadurung nyani 500 ukud mangkin tedun dados satak ukud. Indikes kadi inucap taler kawedar oleh peternak tiosan nyoman arimbawe ring Kecamatan Marga. Manut Dani rawhe mangkin kuentenan peternak bawi ring Bali mewah pisan sangkaning arga pakan sani mal. Dani ngaptiang pemerintah pindah ke pengawas tur sani wenang medalang kebijakan side mepenampen becik ring sajarning ngicenin pemargi majeng peternak kerakyatan. Sile tunggil nyane antuk mastikayang arga bawi mangdane nenten dahat ngemocolang. Rauhe mangkin harga daging bawi ring pasar 6,5 kantos ulung dasa tali rupiah a kilo. Harga ring peternak wantah 3 dasa tali rupiah kilogram. Bisnis Bali nguningayang.